ماله گرگره لتر هيلو 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 شاسمه جوالات خالدیان گندکی هری دیروکیه گریدای گنده شمزه اف گندک جبشری حجده ji Êlihê 26 kilometreyan dûr e. Şasımê li ser girekê hatiye avakirin. Hecî Aliyê Xeznî û du kurê wî li vî gundî dimînin û diparêzin. Ji ber ku gelek gundên êzdiyan yên li vê heremê hatine zeftkirin û desteserkirin, ji ber wê ye ev xwedî derketina wan pir watedar و به نرخه از علی کره حزنی مه گنده شاس مه از کره حزنی مه حزنی کره علیه علی کره عمره عمر کره درموه درمو کره شروه شرو کره کندوه کندو کره میزه میزه کره رشوه رشو کره سلوه سلو کره عیدکیه بافکیه ما جوار از این خندقی یه حفت بافه وان خندقیه هنه و قال شمزه چند بافه ندجن مالا قلو برده جیان کریه و امید ورده بونه مسافر olarak şume 20 roja meki 15 roja bejimame و hat me neşume temeli neşume شمد قفل طولا والماتي كوار ونخيام دانيال كانيا بادر شيلا سرابي شبر مني مخابن لوی هرمی ازدی وسا بر با اوروپای و کوچبر بونه که هنگند والانه و ده هنگندان داجی یک دو کس تنی هنه دگنده دوچای دا تو کس نمایه جمع بشیریه شاهد کسرا دوچایه آواهی کرو لالن خالی بونه جبه خواهی کفزه خواهیتی دیواران دیوار جتاقت کتنه گرانی بان راناکن بان هلوشیانه گورین ویران خانه گازی خودیادکن دانیال کانیا بادر شیلا سرابه به هاوینان اپ سوری هفته سالی گهت دوی دنگی ج آلمانیای تی و چند مها لعلیه ده اوتیل دادمینه و به روزانه ساختی گندکه و به پاییزی را شون وادچه آلمانیای ویگا هنگا از گیشت می ضعف بونی ویگا 6-7 گون مانه نمانه دا خودیت سالا ده 65 ده başlamışı Almanya kire ya beri hingeci çune Irak'ı herama Diyarbakır ama bizim Dirke bu Çetteli bu Dara Qoli bu Haydar Qoli bu Bağçeşke bu Yasince bu Eftel herama Diyarbakır sade Bağçeşke'de malek var ev gündeme bir şehri
و فقیر الدرهانی که شمزیه شاسمیه بازیوانه دوشاوه که کسی نما حمدونه کل هو که باطنه دیجه عرضی وان نه وان هی حجری دجی مالک و مال خینی لید که القورخی سه مال مانه بنداوا الوسیه ji fermana ku heskîfa dîrokî ra dixwîne mixabin di heman demê da di gundê Dûçayê jî navda ji du sed gund û gundikên der û dorê ra jî dixwîne. Ya tê ji bîrkirin ew e ku li ser rûyê erdê çandiniyê cara ewil li van deran dest pê kiriye. Genim, mîsk, nok li van deran hatiye avêtin. Civak hêjî debara xwe bi wî awayî dike. Wekî ku arkeolog û etnolog lêkolînvanên civakî dîrokzan ku lêkolîn kirine îro hinek agadarî hindek dokument di dest me de hene ku li eskîfê bêtirî sêzde serek eşîrên êzidiya jiyan kirine. Navê wana jî hene lêbelê ji ber ku îro wext ew qasî pirtin e nikarim vêge hemiye bînim ser ziman lêbelê em dikarin vê jî bêjin ku hîn di sed sala nozdan de û ya bîstan de jî di nava şikeftên eskîfê bi xwe jî êzdî malbatên êzdî tê de jiyan kirine. Ango şopê wan şûnwarên êzidiya li eskîfê ne. Eskîf ciyekî pir tarîxî ye bi hezar salan bi sed salan tarîxeke Kûr ya Kurd û Kurdistanê ya wê heremê ye metirsî pir mezin e ne li ser gundê êzdiya tenê her wiha li ser dîroka vê herêmê bi giştî ku hemû bi vê projê ya bendavê dibin avê de bimînin û ji bo hertim bêne wendakirin. شمد قبلي طولا ومقوش بوزي خيرا حتى ثلانا باشو كنقبا دبي مرتالا بابي حسلا وقلو سوري يقول كيف كوكبا وحكي شبي بابي حسن تيديا دايم قتل خونه بخزبا ليش مربلم O dil ve de derbara men tarım ile uğraşmıştım. Hem jot dikin, u pazcı koyutkin. Hem hep tarım yani. Jota genme, ce, niskin, nokin ev. Gundê êzdiyan û koçeran qedera xwe bi hev ra girê dane. Koçer bi biharê ra ber bi zozanên Serhedê, Bilîsê, Mûşê û Qersê diçin. Lê bi payîza derengî ra jî tên û bi destûra wan gundên êzdiyan yên ku yek du êzdî lêmane stariya xwe dikin û stariyê gund dikin. Di heremê da navê Mîrzikê Zaza û Şêx Mîrzayê Ankosî di hafiza civakê da cihekî giran digire. Derbarê wan da dengbêjan gelek stran çêkirine û gelek çîrok û mesele jî tên gotin. Lê mixabin ji ber ku derfetê lêkolîneke berfireh tune û qedexeye hêj
هن بیارن دما هر دو سرکن ازدیان تبلی هفت به لولا شیخی بینا فرد یار بکرد که آلینا و بینا قوی حفن و قلابک تاله یکشی ایرینا لیل شیرو کاله و بحاواره مکتم دبر کوچره ما مدیال شنواره مدا آلینا آغدنا وفیرا ویجه دفکی لوی هرمی گلکی خورته دنگ بیش و چیروک بیشن وک سلوی قورو و سوی بسو حسن چتو علی و مجید مامت خلیل برفی و سدندن دستان و سرپیهاتین سرک جماعت ازدیان گیهاندن روژامه ایروهین لهنگن وک شیخ میرزای آنقوسی میرزک زازا کلش چلو علی گلهو گشهم گیرو اگان میرو مچوی شیخ ایسا به عگیدین خو لوی هرمه باش تنزانین میزکی زازا دبی هنگی الردوانی بوه حساب جبو آل جزیره بوه الکلار میلی بوه الکلار میلی گنده کر حالده شرخ وستیه جی و هاتیه سر ردوانی دا گرتیه شر کرنه yani dibê sê şev û sê roja min nedîtiye dibê aşê Ridwanê aşê bênarînê aşê bênderê gotiye Xwedê gire av û xûniyê geriyane yani xûn ketiye nava ava çem hingê şûr û mertal bûne şer kirine egîtê wan bê keleşê çelo bûye gêşhemê gîro bûye êganê meyro bûye piçiyê mala Şêh Îsayê bûye egît gele bûne Osmanê cirdo bûye ez teva nizanim keşiş be ne keşiş be nizan bê tarîxê mîskê zaza بهنگی کشی رشدی و الانجیلا خورهنتیه لهویا خبرایی و اینا گوتیم کنگی یعنی هنه شر دبیر گاوجوارا گوتیه هیچ چونه سهل ده روزه که وکی خوندیه خودی گراویل گوری مزن اجمرا گوتی اما چونه شر خودی دنگ بیجین گام بدیتن علی محمد بو حسنه چطو بو دنگ بیجیم ازدیاو بو یک جی گوندی غرب بسلمان هبو اسفه بسو هبو افرس دنگ بیجمون Şeyh Mirza'ya Ankosi devre Osmanlı de dibe hingi mahkemede şarkına çavakına hatiye kuştun ve aşırı Ankosi'ye ve gal Irak'e jiye ve Almanya jiye ve bela buye. Şiirini diyaviye yalnız. شامد قبلي تولا وروجام دركتي وجان دولي هرما خالدیان ده هلا بیر ازدین لور هیجی تم دچن زیارتا لالشا نورانی و دین میر ازدیان تحسین بگ خیری بگ و ین دنجی خاطنه زیارتا جواکا لوی هرمی لهرما خالدیا وک زیارتگه هما ده هر گندکی دا یک دو زیارت قدیم هنه شیخ گیلان شیخ اویندا شیخ اوسف جافل تیار خفور ریان زیوا میرا و دهندن دناو اردنگاریا شاسم داجی لسر گری قبلدور دناوا گورستانا گندا زیارتا قبلدور هیه زیارتا که نیزی 700 سالی گونار و قدیمه ده قول ازدیاتی داجی ناوی و زیارتی در باست به لسر سرپیهاتین جنک ازدیه جهکاری هاتی آوا کرن شاكو شمالا خدا بوزي سيد القاسم طاب يا برومر
ev ziyaret hatta dema îrohîn jî weke goristaneke navendî ya êzdiyan tê qebûl kirin û xwedî taybetmendiyên pîroz e. Li gorî baweriyê ji nexweşa ra dewa ye. Roja îniyê û şevên çarşemê heçiyê nexweş têne ziyareta ziyaretê. Bi dîk an jî mirîşkeke reş tînin ser ziyaretê şerjê dikin, xwîna wê xwe didin û goştê wê li wir çê dikin û dixwin. û Rebbê Elemê jî jê tê rehmê. بله هم چون نارش خودی نوتو سیاد یچومه و 10,000 دیچومه و 1909 دیچومه و 10,080 دیچومه و از این سال دیچومه دجاره اب خودی میریم ازدیا تحسین بک هاتیه مالا ما خیری بک هاتیه مالا ما معاوی هاتیه مالا ما ازید خان هاتیه مالا ما کوکز هاتیه مالا ما هاتنه از بجمنه هاتنه و اوی ویگا بوی میر حازم و کاموران جاتنه مالامه لوی هرمی کردین مسلمان ازدی و ارمن به هفر جیانه به دوماندنا دمیرا ارمنی هما قط نمانه به فرمان خلا و فقریه ازدیجی جهوارین وان کرنه هن بویر و جیرانتیا سالم برین هیجی تین به بیرانین جهف گچ رواندن بونه سببا تراژدین مزن الهرام مردین جی باغلین سبینی مزری هیا بیرگوریا هیا گلیه سورا هیا افشی هیا ve deri vega hene والهرما مديادي جي باجنه كيوخه كفناسه و كوچانه ديوانه الهد قسمك جي تسليمي ما كرن قسمك جي تسليمي علكيا تسليمي علكيا كر اسينكيا تسليمي ما كرن اي رما تسليمي رما كرن مرحاصل ويغا شو عنده چند مال وان مال في گندي قال كي مني حاجة علي دونما كي اف كچكا يزديها هناك شيخي علي قرطلات رواند قال من شاند سرمان قوي كچ تسليمك وبزور بريه ام قيمه مش زوري رناي وحاصل هنجي صار نخوش وكاكو شركي مازنجي دري بس قال من جواب شاند سروان قوني بينن كچك اني قلت بدلي بدلي انت بدلي خود شوي قلت شي مسلمان دبي يان كوتا بزور برنا مسلمان كوتا حنا اي مال باطرش كوتا اي عشيرش كوتا وج بالشيريه قال شقيدم و سينكي هنا وعلكي هنا وانا جي علكينه هيلو 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 شمر بني دنگبیجی نمر قراپت خاچوجی لوی هرمیه جگندی توپیه لهرمه بویه شاهد و دنگ بویران شمد قفلي طولا والماتي كوار وانا خيام
دانيال كانيا بادر شيلا سرابي شغل مني فليتي قطو يعني ناو دنجيبي هوية حياة باجي هاتيه فليت ودونما شرك تشدبه او عتمانكا حس شركي دكن دوي شريده فليتي كشتن tabi gerevete xaço ve kilamel ser dibêje. Hîna jî ew kilam dewam dike hêjî heye. دانيال كانيا بادر شيلا سرابي نبيبلي تقطو دنوت قردي ساوى الخرابي شغل مني زفت بجی، زور بجی، زحمت بجی بلا ریاوه وان گندان که اف گند قالو باوانه آخ ولاتو هيلو 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 هيلو